E kua Waitohua te kawenata e otia e te tono tiriti o Waitangi a Waitaha. I te marae o a Mano Eka i te puke a Hinarangi Goodman. And the Crown acknowledges that it breached the Treaty of Waitangi and its principles. He rā, kua roa e moe moe ahiana e ngā uri o Waitaha āhei. Te mokohia nei o te kawenata tiriti o Waitangi ki waenga i te krauna me ona uri whakaheke. Ministers come and ministers go, but these people have been living with it for a very, very long time. Ora rawa tātou te ui Māori, e pei nei nā, ai, ko ti te taha ki te krauna. Kora rawa e tai, kora rawa e tai, te whakapai, ngā raru i taka mai i runga i a tātou. Hei witu motu hake a Waitaha i ngā rā ōmua, engari nā ngā mahi raupatu a te krauna, tatake te riro katoa atu o rātau whenua. Me te aha, i whaia hoki te poropiti a Hakaraia Mahika e te krauna, ka patua kia he mō. Kone te rāro te rā ki a rātau, hoi anō ko tae ke rā ki tēnei rā. Kai te au e tonu, te mea nei te hahai nei o te mamai. Hoi anō, i runga anō i tērā, ka mutu nā tau patu i Wanganui i tērā iwi. Pai katoa no hoki te whakamohio ki ngā whakatupuranga pēnā no kia hau i ngā ahuatanga i pā ki te hunga o konei i ngā rautau kua hipa. Is certainly at the base of what we're trying to do in terms of expediting treaty settlement. It's not so that they're done and dusted. E te rā nei, aha koa te kaha pupuhia a tāwhiri mātea, engari tauana te rangi māria ki te whare o Hakaraia, moa ke tonu. Ko Hinarangi Goodman, mō te karere.